Hello, happy Christmas to Obi our hey. Hi, Poleeno Multimedia. Mediana Armstrong, Poleeno Ade. Say your first time subscribe, click the bell notifications, and anytime you drop any video piano, you get it straight. Enra, Christmas weekend and see Coachella. They say Krumai Day. Tibia 1 Pia 1 who's go for and the Brunyano. You be drew for so anopa. Now, and Sambia air banner say Wizkid, Davido, and the Burnabwoy. Omunyina Nigeria mainstream art na omo Ghana omo Germany o ahabrunya no na den e copy o H0T Night Club ense me bring na course ni say Davido ne Burnabwoy pa blues Charlie untimi enhia wa Osu akwaba meje osu den e course ye kwa na eko na enro ne pie ne te mo pie ne de say no akwese bibia ye links sane say uwram kura na masa enye de Ghana aye ne de udru bebe ebu pipe kura ma me na pipe no hweso no woni ni link up cause be dru e be kona live no do afa eche no be bu nsuo ni be ko okay e bi na no e kopie su nti kasa ko what you say be bia boma nti one pellings masa Ghana de wonko omo ko na wugina wono because eno ehwe nipa na egu akire timi wem no but ye ntwa e kasa so tia Davido ene Burnabwoy e di agim e wo H0T Night Club then e kofa bae I think so him story nigga kra Davido ko posti bi say on a Wizkid mienu on a Wizkid picture no so mienu ene the greatest of all time in Nigeria ena unia so ankoni ye course unia so tumo say that time no na ereni okay what you say when you Grammy nominations ne ade nyina na sa na nyom no album no na album no ereni wo like a top picture to abroche ni bibia na wo that time no a wo hu say ono no ko no na wo be posti say on a Wizkid say mu mienu na moye greatest of all time unia hu say yo wan twani ko so oni uni asembe ade na ono no na ye ni season no ko no onda na se wonya na hwe wo na mo a wo sa edi picture we ebeka sa but say me so no so kasa so a me ne Burnabwoy enya adwen okwan bi so say me na me say ona wo kan wa asem say ona ye greatest of all time na me so minim say adwuma me ye no me greater de wo kan de say akutia nim ni wura akutia de nim ni wura but de wo kan say akutia no ono na wo bo na akutia no wo bo ma akutia but enya masem because wo de e bia enya wasem but ono de na asem nti na ono so fa na personal okay into your fan personal no so ko posti say ono so ko posti nsem bi say akwese ye wo in ye bo football na unum hwe yo boot crown for town na so na ye captain because o papa na pitch nye ne dia ball nye ne dia stadium team nye ne dia nti de obeka bia na ye ho what you say de o papa be kan na ye ho ono so che say Davido papa diska na ato Nigeria music industry in media houses no mo dey push unia na e can talent fa dia unia ni talent na e can so dia say me ne nyaadwe because if I tell you say any Davido nyum bebra wa ye na I mean enyum no masa e wo underground artists bi Ghana omo e the same mainstream phone but is ska ene di pia bibia okay what you say ngi so unia ka say ye di ska pia unia na e kosi ya na say nyum de ye ye boy be ode ye be fa okay shibam na de be ye boy radio so shibam kra we enyenye kra hiti enyenye okay YA of Good Boy Music and I'm in H0T nkomo no a musician into onim de all can you say baby otonfo ebo pam na ho hia no because industry no mainstream for we bro ho a omo ni talent but omo ahete because of ebia links bi na say skebia omo went na Davido ne Burnabwoy de no omo ye back and forth we was social media na ankosi ho a enra na ehu say Stonebwoy I mean Poleeno Multimedia ye report here Stonebwoy echo airport oko pike Davido e de na ewura country nim say omo be chele na onra no omo wie no e na say enumre na nige na omo de koye H0T Night Club na Wizkid e wo hobi Burnabwoy I mean squad na den egum
na yenim de ekoba ye de em say so mienu anim bo mpu no ana odwen say me kura de issue na asini nyina no eye me ya say abanese cause okay munyina o he Nigerian artists big artists e Nigerian na akame say Christmas so munyina o Ghana okay what I say from Patoranking to Patoranking is in Ghana. Patoranking or Ghana Ice Prince e wa ha what I say Davido wa ha okay your friend is saying Burnabwoy wa ha Wizkid wa ha let's just say stars ni mo say how a peaceful country okay ntina mo ma beta dem say mo be jimo ni mo be chile okay na afi mo ba ya hoho a mo ma ba mo be chile no mo na mo be kontokwa mo ma kromu afo nkona anka mo mpata what I say mo mienu na aho mo firi kuro ba akuso enuafo mienu a mo firi ba bia ba kuro fufuru mo ba ya ma me chile nuado wa ha mo be blues na nu pa ya si blues pa singofo bebre dwane because na blue na ba na ebo bi no atofom na me who post bi I think that was a funny post I saw on Instagram and pay say celebrity bahas g.ht and post say enye stone boy na say oye tough guy now on Shatawali de ni nya no but yes we see you know we dwane eja Davido I mean na funny but the enkameka say eni kwan say nka bibisa asi because if said there is a beef and I say bibisa e o montema enye say mo tu kwan a mo ko have fun and I say mo ko ye holidays sem no and I was say mo the beef bi say esi manambo na ade ye Nigeria fo ni nyina wan I mean my Nigeria friends you know they are shocked about this thing like Wizkid H0T and all sipping no wine and what just say omo ye gidigidi no emfa no ho I mean that point you know Nigeria for na can say me say it's very bad emfa won say saying you can't quite it to kwa Wizkid do can be na to kwa no buy say the same say the video e posti won ho what I say o beg you up and o beg you on so up say mienu na we the greatest of all time in Nigeria inti anka ye wo kra won ne ntokwa wo okay na wo ntokwa ye sipa wanimu na wo nua kan na ato so na okuta ne wan na wo twa bi so say emfa no ho munkum so mienu mu wu a ono no ba be the king of all time what I say obezo Jesus mo jimi on you David unua anka on concerning about it kakra what I say bia obetwe ne konkra what video no wayi nani o amanfo dwan no o waka ne na ato so no wayi nani onte enso what say the video ene Wizkid the video ne Burnabwoy na enya na Wizkid bonny wine I mean Nigeria for ni bebre Edison on Wizkid said there unua ye no entwa ye kra because in no way na was say or yes because say unua mu mienu ko at least you have to say something and I say yeah action bi no mu say yeah at least you care na where you wani na wo de wo twa wine ona wine ye odena I mean wo bo wine na wa dog you mu na mo de agim ne nkofo so dwane eche omo nkra na ensem we nyina no ni ti abopa den na nka wo be ka church for me dem ka say de omo ye ni nyina entwai what I say sometimes enuado what I say cause you say afani afan kan then just say about so for am fan cause Ghana and Nigeria the BIS Ghana for so mu de na esi Nigeria for so mu de na esi and e ba say sa argument ne ba wo hwese ne Nigeria for no solid gina e ko fight boma na eneno mo abakase na mo asa atwa mo ho ko a entwaye kura me de to me de entwaye na Wizkid nso yi nipa boni ni okay se wo nua mu mienu ko na nkokọ kura mo ko aba akọ begina mfimfin na apata wo de nka kire bibi so e fa ho wase ase o sole kura na twen ko o na hefo mpo na ekun enye se wo hu wo hu se o mo na ekun ya ka kire so o mo na ekun wayi wani na obo wan o mo kun mo na say the oye to kwayin so na mo so o ka ho na nti ususu say Wizkid e be patch one as e bisa one obe feel boss obe feel so big so about patch on me yes ad no okay but to you they was saying go patch or say bia what I say why not also be patch also pom mienu nyina cha so ohwemo mo kon ya like and that's all because Nigeria for no basically omo gina no so omo gina no so nti also be pa Nigeria for no e gina no so cause wa anya de cause unua mienu na ekọ
na wo ne enum se unso ye say opata for so je about o emfa ho say ne e wo say because ono tin ne ba bi do na wo ono onkanto kwa so okorem so opata na keke tin ne nsa be honom de search na no den security tight untumi fa etu VGM kra ngofo de VGM e fala obia na mu bi okay what you say VGM style bi na on mo do search no okay but o he Bloomberg na ya Davido mo kra do ya bounce omo okay what you say inte honom security ne tight bounces ye tight security ye tight on okay untumi fa sa utu sem no etu be ko on ma na chen say bia security for na bi na de awura ma na say nipa no yes smart ama what you say okay nti on the blues any nkonya ye betama ahwe ni ho ni ade but what I say and then try the ntwa no nti aha Poleeno Multimedia say subscribe like I said na subscribe to channel no because aha na dey all the entertainment urban news ni nyina dey ebro click the bell notifications and anytime we drop any video behind get it straight go Instagram Poleeno_com na go follow us so and then Ghana arm wrestling champion overall boss Asoka g.ht you be say all-time greatest we see all-time greatest arm wrestling champion e Ghana ha Asoka g.ht and then na woda na sa boy no waboda o say waboda e won timi me bu no foki sa ono onim okay me kwa me say me be say me koye no report bi ma am wrestling no committee no because say man the lines say ontumi nto ne nsa ontumi nko okay but na say o threaten me wo phone so okay wo hia me a obebbo me mfe ordinance beke camera rough Asoka g.ht asem na so assign bond say because nipa na basa ba ko te se me mu amegina ho wo so assign yam assign yi wo Ghana say on konto kwa wo Ghana na de wi nti eye because na say wa kan Poleeno Multimedia Dabi enche mi be kokuma ase tumbese besi me mpese besi enti me mpese me omo wakra ha ya me call report what one okay I think say ya kan Poleeno Multimedia akra de o mate oh yeah sure say Poleeno Multimedia quit ebi o me say mpanyi due manti de anti o so call office na hoka the also kan so o de men try keke me mbra ho okay nti Asoka na your birthday na o ka say o don sabe keka wa edia na say me bi no wan twa yi nti send one sign bond video cry ko betumi asa afa ho abo me ade so what ma kan wo radio so ma kan wo Poleeno Multimedia TV so nti say o say am say o fear mpa me twe sign na me kan ni nyina me twe sign Asoka say the kan nyina ya twen assign ya na kan say akura maka nso me niye and then your birthday nyame nshia no ma nkwatenten na de ohwe wiase nyina onsanka na baby a opese wo de Ghana so ekodru no nyame ma ahoden na fa kodru ho but me de onim se me bamu a ontimi me enti na mateku no a wo ye wodjuma no and then me ne YA good boy music YA na atwetwe enkomo no se onti se menya da konekoti bo se menya good boys featuring YP bo hu se ye boys ne our talent akan de aka nyame ene hene bye bye